There's a bright red tractor on Spring Hill Farm, who's always hard at work or play. If Farmer Fee's got a problem or a job to be done, It's Tractor Tom that saves the day. It's Tractor Tom. Tom, 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 what would we do without you? 3 cheers for Tom. Tom, 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 hooray. We couldn't do it without you. Sve je izgledalo kao da će i danas biti jako puno posla na proljetnoj farmi. Fi se spremala u žetvu sa Vizijem. Ali baš dok je doručkovala... O ne, ovce su opet izašle van. Siđite dolje već jednom vas dvije. Znate da ne smijete biti tamo. To bi moglo potrajati cijeli dan. Bolje da pozovem Meta. Bok Fi. Ovce? Opet? Trebale bi osnovati udruženje za odbjegle. Ne brini, Rif i ja ćemo ih pribrati. Ali Rif je upravo pribirao nešto drugo. Što god je vidio razbacano uokolo, pospremao je na mjesto. Ponekad na krivo mjesto. Dobro, što još? Aha, nahraniti prudi. To je malo čudno. Gdje ti je zdjelica? Baš čudno. O, dobro. Sreća da imam još jednu. To su sigurno Rev i Met. Hej, rekla si da su 2 vunene huliganke u staji kod Mo. Da, ali su dosad već sigurno jako daleko. Ok, najbolje da krenem u potragu. Jesi li vidjela Rifa? Da, tu je. Inače, polje je blatnjavo. Treba će ti čizme. Dobro, bok. Čizme. Baš čudno. Sigurna sam da sam ih stavila tu da se osuše. Zašto mi danas nestaju sve stvari, prudi? Viz je u vrijeme žetve uglavnom bio pun života, ali danas se probudio malo čudan. Za to vrijeme Rif je slagao sve što je bilo na vidiku. Danas nema žetve za tebe, Vizi. Tom će te odvući natrag na farmu. Čim je Tom dovukao Vizija natrag, krenuo je puniti svoju prikolicu. Bog, Met, malo je hitno. Možemo li se naći na farmi? Ok, doći ću za minutu. Imam još nekoliko nestašnih ovaca u blizini. Stvar je u tome što su otkrile pogo štapove. Srećom imam plan. Met je napravio lijevak na Revu kako bi uhvatio ovce. Ali problem se pojavio kad ovce jednostavno nisu htjele skočiti dovoljno visoko da ih uhvati. Ali Met je znao kako da to promijeni. I vi to zovete skokom? Jež može skočiti više nego vi. Sada su ovce skakale dovoljno visoko da ih Met može uhvatiti, ali su još uvijek bile usred polja. Met ih je trebao nekako domamiti do ograde. Imam ideju. Pa možda skačete dosta visoko, ali ne možete brzo trčati. Ok, Rev, idemo. I vi to zovete brzinom. Vidio sam crva koji je brži od vas. Idi, Rev, pokaži im što znaš. Imam vas. Jadni stari Viz je bio utučen. Mislio je da je iznevjerio Fi, a Baz ga je pokušavao razvedriti.
ali bezuspješno. Vizi se osjećao potpuno beskoristan. Bok Fi, Bok Met, gdje je Rif? zadnji put kad sam ga vidio, okupljao je patke. Onda, kakav je to hitan problem? Problem je Vizi, Met. Ne znam što je s njim ovih dana i U staji se Vizi trudio da čuje o čemu Fi i Met razgovaraju. mislim da neće biti sposoban za ovogodišnju žetvu. Ma ne brini, posudit ćemo kombajn sa susjedne farme, a ja ću sutra pogledati Vizija. Siguran sam da ćemo ga popraviti. Vizi se i dalje trudio da čuje o čemu Fi i Met razgovaraju, ali To bi moglo biti dosta teško. Ne znam hoćemo li uopće uspjeti naći dijelove za njega. Ništa ne brini, sigurno ćemo naći nešto rabljeno. Misliš na otpadu? od sve te silne galame Vizi je čuo samo riječ otpad. Pomislio je da Fi njega misli odvesti na otpad. Baz je bio siguran da je to greška. Ali Vizi nije više slušao. Odlučio je da postoji samo jedna stvar koja mu preostaje. Pobjeći. Rev nije znao zašto Vizi želi da ga vuče. Ali mu se sviđalo pokazati koliko je snažan. Fi je počela žetvu sa kombajnom posuđenim sa susjedne farme. A kad ih je Vizi ugledao, bio je jako tužan. Tom se pitao kamo to Rev i Vizi odlaze tako žurno. Ali su otišli prije nego ih je stigao upitati. Za to vrijeme Fi i Met su se vratili na farmu da popričaju sa Revom. A, Tom, tu si. Jesi li igdje vidio Reva? Otišao je s Vizijem? Zašto bi to napravio? O ne! Vizi je pomislio da ga želimo odvesti na otpad, a Rev mu je pomogao da pobjegne. Moramo ga zaustaviti. Dobro je, Tome. Idi, hajde, kreni ti preko polja. Tom je stigao baš na vrijeme. O, Vizi, sva sreća da si se vratio. Kako si mogao pomisliti da bih te zamijenila? A zahvaljujući tebi, Tome, Vizi se vratio. Stvarno ne znam što bih bez tebe. Jedino što sad trebamo je fina šalica čaja. Prudi, dobro, znam da i ti želiš svoju šalicu čaja. O ne, tvoja posuda je opet nestala. A mislim da i znam gdje je nestala. Rif, što to radiš? Da vidimo što si još sakrio. O Bože, pogledaj sve te stvari. Imam ideju kako da ih maknemo.
Škakljaš ga. Pa Vizi, nešto mi govori da ćeš se sada osjećati puno bolje. A što se tebe tiče, bolje bi ti bilo da pripaziš na ovce.